Može. Može. Poljoprivredno gazdinstvo Tovanović iz sela Sremska kod Pirota se bavi organskom poljoprivredom od 2004. godine. Počelo je sa skromnih 30 ari zasada kajsije, da bi kasnije proširilo proizvodnju na 3 hektara. U toku savladavanja organske poljoprivredne proizvodnje bavili smo se raznim kulturama, kao što je organski pasulj, bilo je nekih eksperimentalnih pokušaja kao što je proizvodnja kivano ili rogate dinje, bucene tikve, tako da uglavnom su bilo to povrtarske kulture. Sve je to rađeno u procesu sertifikacije i u organskom statusu. Pored toga je izvršena i nadogradnja što tiče standarda, u smislu da smo usvojili Global standard među prvima u Srbiji. I to je od proizvodnje. Od ovog projekta zašto ste se prijavili na projekat? projekat? Ovaj projekat vidim kao mogućnost da, na primjer, s obzirom na krajnji cilj projekta, to je lokalni potencijali i resursi i socijalni problemi, a naše područje je prebogato s obzirom na lokaciju s tim sirovinskom osnovom koja daje široki dijapazon mogućnosti u različitoj oblastima, i u voćarstvu, i u stočarstvu, i u povrtarstvu. To je i bio razlog da sam ja konkurisao u delu šumskog voća, a ne i plus drugi proizvod je bio kombinacija sopstvene proizvodnje sa šumskim proizvodom. Mislim da tu ima budućnosti. Šta očekujete od projekta? I sad, u toku implementacije projekta sam vrlo zadovoljan odnosom i svih učesnika. Imao sam problema u delu proširenja obima proizvodnje, što mi je projektom rešeno. Upravo sam obavešten od gospodina Ljubomira Vračara da mi je tehničko-tehnološko rešenje urađeno na moje zadovoljstvo i njegovo zadovoljstvo i upravo poslat u Pirot, što je jedan vrlo pozitivan korak. Da li mislite da ćete se kroz ovaj projekat promovisati i šire u regionu? Pa to je normalno, jer ja pre puta sam već dobio od pobednika iz Bugarske poziv za novembar mesec za sajam u Sofiji. Prema tome, i do sad i do današnjeg dana kroz projekat je bilo puno internih kontakata, a što je i bio cilj projekta da se ta mreža, transnacionalna mreža uspostavi, koja već polako funkcioniše. Daljom promocijom ja očekujem ne samo povezivanje, tako da kažem, formalne rezultate, nego konkretne rezultate u smislu konkretnih povezivanja malih proizvođača iz različitih ovih zemalja, učesnika projekta. To će biti dodatni podsticaj za našu lokalnu sredinu, pričamo o svojoj sredini s koje dolazim, kada ljudi vide da to samo nije priča, da tu ima budućnosti, a u smislu, kada kažem, umesto moja prethodna potreba je bila za 1000 kilograma crnine, a sad kažem, treba mi 10.000 kilograma crnine, to je rezultat što mi je neko već signalizirao da će biti potreba za sokom u toj količini. Hvala lepo. Molim.